kedua telu surah dan ayat istimewakan pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh ta sampai sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengharibi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Masyarakat muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek palawangan na mengharibi isay narik kotomak bila waktu cek ni tapi ya kotomak bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu angka memang tu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya kotomak bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah waktu na makanya. Jadi dek to sembarang masidakah dek to sembarang puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama namanya kay lolonga. Pada pedangkangi maka decik dek binabalu namanya kesarona. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh ta sampai sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengharibi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur ya ko sakarat kam mancaji ampunamoy tapi ya pacala kubur tapi ya roh yoloy na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu nih ya nawan ni Juma mak baca Yasin cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala pak itu nabita wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dak iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi
kotomat tahiyya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia suku je kasih bateku jamai. Ya naro nak kada nabi baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura dibaca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro engka mau pay monrin na ro ci di pak dongang na surutai nabi tak baca Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Malampe itu ya ro. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokoridi pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masiihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawo kirengi nasabah degaga manawatto kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabah pokok iya pak iya na senjata di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya naro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano napamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya naron na rupa doang ro yelo Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk maringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanili ati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulay yana tu ampai ko to me masampajang aja na tu maciga umakadame ka meway balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja tak kena meka mewai deh illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi maka meka mewai setange de tulay 5 sab itu sabui taung setange maka siwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu
Ipunggawana tu malaika edega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko dan namo tumaga kanja na ibadah mo narek kumaborro ko pa de balisi o ko korana katapah. Itu jadi iya na roboroy ro para lipatan deh apa iya balisi de nagacau pakasiwingi de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dati balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwingi tapi maboroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal bining kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lala natina namo pada mirajan na kamakama. Iya na tu ampai maborroy de lada na wadi pak makate gatau itu iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Ye apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran pak angka tahu tu tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa iya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrita deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepak no? Kita coba gare pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrita agama memuja memusogi maka ada mak balu kak maka dia itu balu mudah namun kita rala kene tanya pong Allah Ta'ala patujuan ngiatin na tena loko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dia loko tu tema balancah dia tu natarala jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti angka campur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi kita agak tahu makan na puluh bami duit deh makan mak galung nggak cocok nih aku dia namun robosi serang maga nih apa aja borro makiro jadi itu negara padang kam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia kamu runtuh ide tu gagah dia gagah ustaz makoto maka ada ustaz si maka aku dia kata muli kok kendo memang ceramah ini kan makiro jadi sini nih ya tupat disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala mana motu matoro pong Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka tuma sampajan na pule ni masigi esuju natako angka tau iruntuk bolong rondangi koto rewa ma pelo okor ma pasito po aja tapi tuma kada tahu pacilakana ya aja silau doang ngemui itu lo dong ngemui apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di mewai ya nantu na kada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampai ate ka pau-pau to lima curita maka po ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala gitu melo me wasiolongnya tapi dito nakoto kakaide iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matenang sampajang makada gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor si di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalan tu
Ya ko masih jakila tu masih makoro de to panabatawe tabacai wasyams wal laili kulong subrak bil falak kulong subrak binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrak bil falak apa kulong subrak binas. Apa surah terbaca? Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ukui kita najelaskan. Gini kita baca ya apa surah na tama mangaribi waktu macalak na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrak bil falak kolong subrak binas ya kolong subrak bil falak kolong subrak binas kata palakmu iya miro wasyams si bawal laili mandari deni apa lah ya kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni iya tu ya kok apa sawa ada api wetu kuro baca ya kok kyoto ada api kuro baca ko sampakmu itu dah ko masih ada api ko masih baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu biasa maka dawe malu-malu musat idale ulan rio rumah je nama cipi ya nanti ni amalkan dia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala dia napa ada bombangi pura si mausuk madodos sih dia makira jadi itu dimudahkan dia tu ni apalah ibaca mi ya pokok apalah makan jak apa jadi itu 4 surah jadi ronak maka dah usahakan kemudian oko jenne ia tu jenne pak bu matan rito tu pengaruna loko sampajangi ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka kana je ronasa jenne taluka ia ko mak bisa limai angkalalo je pake baca ia ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi ya lo na baca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadis na tapabid'ah tu dia agak-agak cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi napa mak bismillah na bisay limanna napa milaw dong puang iya lima ku tapanca jangan ngak lima iya na pigau iya nunggu cacah ya naro pak iya natu lima yang makai ga dosana iya timah karambang iya tu iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo-jallo ya naro ibisai biar ya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang ya na riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka deka batal mi tapi de panaluka na sabak pangkamu pidonna ya na ro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu nakapau-pau miya to jadi iya naribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya nga iya ko pamulang itu na ipacingi yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya ro pak dong itu ampe ketelu. Ya ku ipatamai nga kadeje ni patamai istirahat biasana lai rica milime ni patama tapi engkatowi tamiso Nah to ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatau. Napa ko to mak julu mata na mata na ayan na mga kaya dosan pa yan nato lilala iya naro yan nato ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala
Ia tu koto mak jenne, ia panibaca niat na jenne. Nare koto mak julu mata. Ia koto mak bisa lima, mak bismillah ia tu. Paham ya? Aja takkan mak bisa lima tata bacana nawa itu ludu adepa. Mak julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ya, roh? Deh. Malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangannya apa ya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nah sama ko memang apa de sero lima ken rima benih mama kayak gondron rima benih jadi bisa jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini jadi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne tiga yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa wi rotai manu tapi aja na tak jenne Dabahangnya mega apa tu tomotot tariulo ko mangaji na toges sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa taymano ang katay cica de na batal kadis saybawan niro de mina coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nagis sana sahu rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de kapalapi nah itu sige say oli na lakay makun ray si baro neve de to kapalapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to pura tanai ka nasa deto kere na batal ko denoni dak kayasan angkat to pa jama taliwat liwa jadi tak aja takada angkam itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau pura min mana kegayasan atu peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang de na batal itu iya mitul lari lo saliwangi tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimau ngi de na batal itu jadi kan de na batal itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi iya narona koto mak julu mata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala to mak julu mata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku ko ngko serimon ribu mata tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga iya nga rupaku ko untuk selalu rindu melihat kebenaran nero ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa polo ko mataku meki pak basaray Allahumma tahwiru ay ko mabasara ka pa dita pala tak bicarogi bawan nito tapi iya rotan niya istilahnya dommi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kenanan laki mak bisa lima ninas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran
Itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamai peringerang iya naro nak ido padonga maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanja kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni no enapa ipakanja ki peringerang lo ripong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko Sri Mondri apa na yana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama ki iya miko abio tarimai sabaraki ya naro ampai laudongan ya ro ya ko pamulangi ya ro pancaji ya kita catatan amal ko ya iya tarimai atau kuhe yang kedua tajaga iya ngak lima ku ya ko ngaja nak ibu dosa yang ketiga tapat cahaya ngak aku Sri Mondri dengan cahaya kebenaran maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa napa ya kui sapu lu pikir aku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih ya naro pak donga mi riliserang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sakjene muka pura ni mulisari pak dongeng lahirna batal hakikina dena batal apalah tu Sri Mondri min dongeng naro jadi naro nak kada pake ko jene taluka mega ni tau salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga na sawo ya tu ya sange jene taluka dena to mak jene tanya jenek taluka sana tu kada tu bak jenek pusah jadi yukiro kemudian ia rodongekan angka koto pura nama jenek asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolak tama jadi itu don na jene eta pala laloi gitu pala iya tu mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tapi baca Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka dia nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama tu baraka na jene pak maka kalau mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magai nasa na pintu suruga narui di beneru pitei kega memolat tama ya metu na bahaya ko ini pintu na neraka kayak kami tama pintuna na suruga patajang nih lomo na gamay jadi nanti sampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja kebije cede maka ega pamasin na tarongi po Allah taala ini to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tamay ranake na macilaka to nga maga mana na to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macila katongang itu betongan nang kamar tamu tuh pura ni milau doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak aku 40 na lindo pasti yang kay tarima pak doangan no ko to na saba pasti kawalyo ko to maku dia aja ta ilau do muki ya kong katau pura na mak bersal lari na mak de pasanir haja na tau rusi ale na to mursi ale na tilau doangan ya ridi imangi pada rona imata lodong yang salam kalino salam kalala kubur salam ka Sri Mondri lodong tu pak kampung anu dalek na malomo pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dalek itu lodong ngina dupai ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pak angka mato tau panen na ya angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat petujui gitu ya tuh ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro
Opo tu nasa pabusi po. Maka dahil te korilota na sangaja na busi po. Kaya malah sa ulo niya ito. Kaya makiro. Yun na to ampay to parita. Dito na kadami. Po ya ko meta paturong busi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul kan na din nakasola. Pada nabi barahi waktu na ituno apito. Kanan na tamo ko api di na kasolang api na pa baraka ipo Allah taala nasuri kada cekke ko api malu muy patapulo so na patapulo wanina pilalang api di nan ri api pai podang api maka da cekke ko jina mawal lang asoy ko maka ipo Allah taala aja musolanya se na tawa kakak di na masola tapi aku makan di pengalat tali masih kerja itu makan menjasa anguran ini jadi Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak don aku mak Galu mau pi sisa na dupa sih na tapat dek don lah enggak apa mak deking sekat tetap tujuh deto namanya tuh 5% dan siaga pan itu ya ko makadai manu apa ya baine kustas maseke seke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makunra ya makanya ti ga bicaran sesa deto na ko manang tapi ako kabay ni makoro makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak kamu ate gawat di patolag ni ko tiang mangkali nga baca itu oh iya podangi maka dia na deh mau ke majasa ke wapatolako ay masih basa tu maka majasa ke apa iya tu sakka Pak iya metu tu papa salama de no ko basuri monri namo ko lino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan ri agaga ko de na pura masih dekat iya ni palenakan nanre ko baine na ina nanre tuli lo sapa atau kasih si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampe to matotariolo dia tu nanre ko dia na pandre jo cokinda iya mato tu nala dasar maka da sidak ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu ya saba masidak kai apa maka dia kumpasin pasi jo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay nasu na suri na bita bawangi bali bolay nasaba iya ko pura ni mo bagya nga ngoko to na pamuan ra insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaikat milodong ko yung pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mirawasa nga de tahu ko macimpa ingat na bali bola na mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa mak baraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na inaliwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kaja aja mapai ni ha itu hindi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan na to nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah tapi aku dia nasi lele teh sila murah nyawa tuh apalagi mangko apa politik liwai kan kan dicale gambar ai vita micawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa ya tuh biasa teh kode na pada gambar aku lo bola nama darin tuh mampat diisi aja mau tanu iya rupa pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajujun na bali bola ko langi ya aja mo tan ya ko peta pangaruh itaw eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre elena mo tu matarima deto tu kana bawangi paling amelo pasipato do tay nang kamuba mako tanatana makana maga tu pada 5 taw gitak deg gitu jadi ko ya aja mo tanulaga paya ko bicara na te tangkali nga to de kan pang kami to prinsip na chale isa sa mangkoko tapi dito na ko sindrap nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg
jadi jadi anu tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy dengan kenapa tuh kata itu lisi sumpungnya ya tuh napa ni konan ri api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa na buangi motor kilo bola ta da cipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko cale ta tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jana pak ko ta curita itu jana ka mana mo jana tahu nggih kanjana na ta curita pak mako ko mamula ni tumu bak manangnya itu media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega wi tu mako ko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit la kalasi tapang ka status na nasa mako ako palit la kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nah ternyata gaya nasang sinin na temite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ke suju ke pengalatan iya pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya itu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia kutu masih kiri mak dek mana pita na pati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu rejik itu ampai mangi pak urat jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua tidi tapai mangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin apa ni laudong mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudong napa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kai mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja na kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tasela-selam kalau aku mas sempajan tu 5 lay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawangnya ranrina macan deh iya okiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun pak maku itu maka dari kepesan naguruku di mursyid tarekat itu nah saya komite na kampungnya madecing kita masigi na iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo kung makanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ng Allah Ta'ala mako itu inapabilay abalay niya na masigi din jaga itu ay tapi may katahan matan rito tujian na masigi pak itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi pak makatuto kataw kasi to matu lalala nasa nagaagbo siya matay asam pajang magilo at mako at kamanan to itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan ito itu ampay makaraka ya ko pangurus masigi na din mataru-taru ko pada itu kau macet masigi, karena tu mamparang pala dito ko sumbangan na. ya biko jumain ang kamu ba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tu liwa ikan na protes na tu kapag. Pak mage ta cica-cica miyang ka.
Itu. Yo putih di tuliang kaya nggak biasa nih kada rumahku memang moroh. Itu. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali si dendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salai. Apa nak tu darajat mu Allah Taala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan. Maka mo gatawat di jana ko tu. Guru tak jadi sabara ki umak la yursu. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicara nata itu. Bisa itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dia tahu apa? Iya. Tetesya kena tama. Tama ni kapan? Hah? Dah nang kisah terua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode nih ya rota baca ya narona kue capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagi yang cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala-tala nih tahu biasa makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tabaca yero ayat kursi ya kan kamalumo to apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak maka to akun iya jadi dong ro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui ya ro ayat kursi patola abala pakai salama ya ro surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh ke pesantren na guru ta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona baca munya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ya baca Fatihah kacicang kul wallahu katallu mani baca kul wallahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatamma kang ikorang ngaleta itu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna yoko watangi napa ya indok 5 ya tetu kang yoko ro anda napai baca kul wallahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasalah tahadapi tahu merusukan dan atau sila tidak mengurus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalah mau alam nasrah atau aja minta ke dalam nasrah katallu kul wallahu katallu dibaca kul wallahu katallu alam nasrah katallu itu magi nak katallu dibaca kul wallahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoro lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarung motoro ta ayo tapalari apa mako cinampa tabaca kul wallahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki joka patama kang ikorang ngaleta napa ki joka ya ko takon akan naik musibah ko lalang yang makade guru tamate santani aja masalah aja na tahu ita aja mapatama korang ini patama kang ikorang ngalewe kul wallahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul wallahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita onrolomona
Iya na tu ampai to mata tadi dia tu na melampe bacaan tama ka ponco gagaga me na pamulay na pakanja kibami silampu na atinna iya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makartanaya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yo pwede baca palampe na kajili jo harus bilang ko ba padahal dia peringaran ini iyo po mata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun ina tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro angka mana tu iya mana mo tu na pake dito na malampe bacana api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawat dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawat mi baca na sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi tu pak beliang iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagai mo itimummo mo jagai pakitammo de nakibua dosa magampay tarima dom natunah kada gurut ki Abdul Rahman Ambodale iya tu tau itarima ya donna tau na jaga iye alena mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom yan na tu ampay kung kapak dong dari mangi suruh milaw dong tanya ini ma baca do salama ki imangi ta suruh milaw dong nga salamaka ito matewe imangi na saba tau macawe upong Allah Ta'ala de nang kenapa tu masampaja yo pokolano mi tau de na sampaja suruh milaw dong alena tamadong Pangka tu tau ko na sampai mangan na sa yanuban na moli tau de na kanalo sige yo lima baca dong de sawa kada de ni tarima dong tapi ay manipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na girerang imano sila dan ni nasong inapa loyoli ni patudatu da milaw dong alena ni nilaw dong anapa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po tu na patat de ni yaro dia nak baca iya ko idi milaw dong wadis say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandra se baru mak baca dongi to lima kor na sabade na kan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin ya mana makokoten kamana ni rupana racun na cia mate picu-picu ini makurat don nih itu iya tepahangi sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir apalagi kok kadangnya mako apa itu alam nasra penting kita baca kung kanana tamasikola tasuruh baca ya jadi angka tutusan setengah mega cuma yang ketolo mah pengajian mako pak mandari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini iya kanjak kado na sisan na rewa na lupai iya pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soroki milodong angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca atau sabisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu sanukri'uka fala tansa jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang kata kalupang matar peringerang itu jadi itu ya Pak de metotu makunru peringerang iwa kunrun saya itu betul-betul berat Pak dongan atau kami gurut dan banyak berdoa jadi ya tia otakku tak kunruh jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya jadi baca alam nasra ya kung kana anak makunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya insyaallah diringankan gampang bisa 7 kali bisa 11 kali baca supaya megampangi meringerang kung kagak kami ngerang saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak berakai pong Allah Ta'ala ya kodega katule mala cara maku pamula na latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar ulas safar nih atau arabama tu
araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulah safar. Jadi araba pacapurang na ulah safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kaidik nasa tumatota maka de capur raba. Kesa tangkali nga to? Capur raba. Kesa nga capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o kitu no abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki musibah imma ginala sasilele atau aga ya dibaca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala lima patolak bala ya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakak sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulah Safar selain bulan Safar tidak iya. Jadi ya kau ular raja ini dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya nanti nak ada aja mau pak boting aja nak sebab onronan no abalai. Yo di dunia apalah makaraman pokoknya capur raba dia mulai capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya kok jawai maka dia rabu kesan ya kedi maka daki capur raba itu sama ya, saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.